Da li kada žena uplati kurban, da li za nju važi pravila da ne šiša kosu, skraćuje nokte i tako dalje? Da, ako je ona vlasnik kurbana. Ako je ona vlasnik kurbana, na primjer imate žena, ostala je bez muža i ona za porodcu kolje ona kurban ili porodca muž kolje kurban, kaže žena hoću i ja da koljem jedan kurban za sebe, znači u tom slučaju ne mora ona konkretno da ga ona zakolji, ali ona kaže uplatila sam i ja kurban od svoga novca, onda se i na nju odnosi da u oni prvih 10 dana Zulhidžeta do Bajrama ne skraćuje kosu, ne skraćuje nokte i sve ono što je pojasnila ulema. Znači ovi propisi su vezani za vlasnika kurbana. Tako da ako žena za sebe kolje kurban, da. Ako čovjek kolje kurban i samo jedan kurban za porodcu, onda samo čovjek treba da se pridržaje ovih spomenutih stvari, ostali članovi porodci, djeca, otac, majka ili supruga ne trebaju se pridržavati tih pravila ako sa njim zajedno potpadaju pod jedan kurban.